mbatebia kene kia mangana njentu atarete na machukumba kaga tugatara tukaria mangana arati agatwaka inze ntugwake sitana atwagete inze na ndege ndokene tete ko batebia kene rero jininja nganje kukwane kene onya arati otubwete ntugwanya na atubwete na ndi muna koro mwana uko na kuoma na para uko na korama bantu para mubuge ni iso mutumite tali iso mutumite. I know Ruto is a good friend of Arati bali mwaligeli umupira gali mbanja ini Ruto mbanja ina Arati so njengo buli muchumba one tafadhali kolega asina Arati muna bajumbe bana bakora umabega iga leto mu president iga ikiyo kana kera koleki kera tokonye ande gento kene tete koira ni Arati ngambi yemono ni ntutweka asi constituency chonzi tobwata aba minister balenga babere kaki Arati genda ko tokora magendero segi nji gokonya bono twareka ni Kenya ngimanga ni turabantu bekisegi bono Arati ono muliri yale omaete mumurana ara abajolete deputy governor tuwa manyanete 1991 kero tole upi what alinge accounts officer na bangeberete ngagenda asa Arati gose no konyeke naigwa onye motegerera kanga tindi sikomba kabono. Na and I want to say this first lady, mumefanya kitu mzuri kuchagua Obebo kuwa deputy governor. I've known Obebo for 32 years. Is a worker na atabadilisha hapa. Ya mwisho, nataka kuomba Arati na Osoro. Na mimi nasema kwa roho safi. Mnajua mimi nilitukana Matiang'i sana. Kule Central wajumbe walikaa pamoja wakarudisha kina Macharia kwa serikali walikuwa ministers. Sasa nataka kuuliza Osoro, baada ya makerere kaa pamoja turudishie Matiang'i. Ama igatolira Matiang'i. Toirane Matiang'i. Arati ongea na Ruto aturudishie nani? Matiang'i. Na mwisho mumurana aro kurukwatu ya George. Omini na aliro ambassador bwana sana. Ekero kwega iru nabako basaja bande basi kwega. Onyo Osoro jire osinyi kwega e president. Macho gosinye kwege president yangu bu ambassador. Tinko boli na Arati ya munga kiresi merobo tuko gosende nenyo lege ntonkoli. Arati arakera Ruto taka ngachikura. Taka ngo bu ambassador. E president kakuwa nagaiga etage gatenga sagiro ntakupatia kitu yako. Tukagenda musoja gatenga ntakupatia kitu yako. Naomba Mungu kama ni Osoro ama Machogu wameshindwa. Arati kakinkonye okwane ne president nyolege ntonkwane. Ekina kinda asabe nekyo moelio achira aino musaja ekaro wate kunga tato mino takoma matukoma mange tomotigeti na basubati bali ba mino bara America bakubwate siri abasubati bali nyasa bakonye na aya achira nyasa okonye akwa mali akwena abana batatu ba family planning tiga Nora abana abange nori bwa America watango osiekire gendo igure asa yamake tigante banya saba senie